Ebe. Uzu. Abe. Safisa kile. Liva. Liva. Pula soko mo chevu. Oh, biyadlalise bo. Abantu bakwaNgobese omqungebe amantungu amnyama kuthiwa labantu bangabantungu nguni baqhamuka lapha eSwatini eminyakeni ngaphambi kokuthi kufike amaqadasi kuleli la kaMthaniya bafika ke lapha hlala lapha emigedeni ebizwa ukuthi seNtabantuzuma lapha ngasemahlabathini enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal kuvela ukuthi ke ngenxa yokuthi babehlala emigedeni bese kukhona nezinsolo zokuthi bangamazimzimu noma abanye bethi hayi abathwa laba abathanda ukuhlala emgedeni kodwa zachitheka ke lezo zinsolo ngokuthi bebevele belima benokudla kwabo yizeke bengachumi kahle ukudla kwabo ngoba bekuthiwa bekulima kodwa becasha bewalima ebusuka amasimu bengasitholi isikhathi esenele sokuthi bawahlakulele kukhona ke nosomlando abathi ukuze babe ngomqungebe kusukela ekutheni bebegaya utshwala besintu bese bebufudumezela babuqunge ngamanzi afudumele nokwenza kwathiwa babizwe ngomqungebe kodwa ke abanye futhi bathi hayi ayikho lapho indaba kaMqungebe kodwa indaba kaMqungebe isekutheni bebehlala phana emgedeni baphuma beyosenga inkomo ubusuku bese bebuya ke nobisi bezoliqunga emaguleni namasi base beba umqungebe kanjalo ke bese beba umqungebe kanjalo ke abantu bakwaNgobese kuthiwa ke ngenxa yokuthi bebehlala emgedeni kwaba khona emizamo ukuthi bakhishwe emgedeni ngokuthi boselwe inyama ukuze usilunuke luye khona lapha emgedeni yaseNtabantuzuma ukuze baphume kubonakala labantu balihlobuluni kodwa kuthiwa leyo mzamo yephunza baze baziphumela nje bona ngoba sekuthanda bona ngeminyaka eqhubekile bazoba ingxenye yombuso kaZulu ngenkathi sekubuso kaJama usenza ngakhona nangesikhathi isikampande futhi bazi bazofika ngisho nasesilweni sasondini bebekhona bebekhona lapha bebambe iqhaza elikhulu ngaphansi kombuso wesilo sasondini ucetshwayo kampande ngenxa yamagalelo aboke basikelwa izwe elapha yana kusuka kuba bananga uzikoshaya phezulu umfula umzinyathu ngasenquthu base bakha lapho ke iqhawe labo lidume kakhulu kaNgobese kuthiwa usihayo usihayo ke kuthiwa waze wahamba wayohlala kakhulu ondini nokwenza ukuthi ngelinye ilanga amakhosikazi akhe ayihambele awele umzinyathi nokusolakala ukuthi ngathi awayiphathanga kahle ngaphesha komzinyathi amadodana akhe ke usihayo kuthiwa hawu abasoconga onina ngoba ebasola ukuthi abasayiphathanga kahle ayike usuyazi ke ukuthi imvelaphi yomqungebe ithi baphuma lapha emgedeni yaseNtabantuzuma futhi baqunga okuthile ayike elami igama ngingusithembiso kaGwejobomvu wakwaShangase umzukulwane kaMvula lena imvelaphi